Dostlar, Soquluqdabыз, Soquluq mal bazarında. Assalamu alaykum. Hurmatlı mekendaşlar, hurmatlı YouTube görүүчүлөр. Soquluq mal bazarı kanalının kattaloçulары. Так, 1, 2, 3, 4-cü çıkarılışta, birinci çıkarılışta uylardı, keyin жылқыларды, hazır koylardı tarttık 3-cü çıkarılış. 4-cüsü buyakta bir yaşlık torpaqtordu, qunajım, buqa, muzollar tartып көргөзөм достор. Сиздер лайкты басып колдоңуздар. Ой пикирлерди комментарийда калтырсаңыздар болот. Рекламалык кызматтын номер 777 84 96 48. Бул меники. Биз маяктан баштайбыз эми. О торпак, эркек торпак экен. Ассаламу алейкум. Канча сурайсыз? 55. Эркек экен, а? 2 айлык го дейм. 2 айдан да өтүп 55 000 сом. Эркек торпак. Өзі самасы бол қанша кішінекей? 30 ұрғач екен, а? Қанша күндік бұлар? 3 күндік. 3 күндік ұрғач торпақ 30 000 сом. Онысы ше? 36-дан. Сіздікі қанша ма тоқал? 35. Жақшы, моғылар кімдікі? Қанша бұлар? Бұлар нейесі жоқ екен? Ya yaşka kança? 8 000'den be. Eşekler 8 000'den eken. Eşekler. Eşek. Vayka, assalamu alaikum. Kancıdan sırası vardı? 38 milyon. Bunlar 3 aylıklar o değil mi? Erkek urgaç. Urgaçlar 38 milyon. Жақсы. Так, ол жерде чоңырақ торпақ екен. Қанша айлық бұл? 10,5 айлық. Бағасы қанша? 75 000 сом. Урғачы. Сенде қанша жекет бұлар? 58. Озыда нам бар бе? 58. Еркектер, а? Қанша айлықтар ең? 4 айлықтар ма? Онда оған торпақтар. Ол жерде дағы тұрады. Сүт емділері көй бар екен. Ассаламу алейкум. Сізден солыңыз жақсы? Оғақ қанша екен ола? Менікі емес. Бұл сіздік емес? 72 деді. Көй 72. Олар білбейсіз? Бұл аула кімді екен? Шөп бәқ сізге қарай ма? Так, бұлардың ейісі жоқ. Бұлар ше? Менікі. Бұлар қаншадан? Бұл 40, алако 56'dan. Онысы 40 000. Erkek екен. Где-то bir ay olsa da. Олар 56'dan. Erkek екен бұна. Üçeği teң erkek екен. Бұлар 2 aylık болып қалды ба? 2 aylık. Арасында торпақтай қошқар бар екен. Қанша екен ба екен бұл? 50 000 дейді. Қозу жер тіс жазды ба? Жарды дегені мына 50 000 дейді. Так, мынақта жаш торпақтар тезілет қой. О, торпақтар кімдікі? 58'den surat olsun. 58 000'den. Қанша баш бұл жерде? 12 baş. 12 баш. Қанша айлықтар? 5-6 aylıktır. 5-6 айлықтар. Так, еркек ұрғачы? Var erkek. Бар еркек, а? Бұны доставкасын ұйыштырасыз ба? Mustafa'sını 3 lira koyacağım. Жоқ, мына жерде машина салып қойса өзі төлеп түсіріп алады да. Номер қалтырыңыз әні. Кеми бар да бұлардың, а? Так. Номер жоқ екен. Содаңыздар дәрсіне. Онда олған бағалар. Ассаламу алейкум. Жақсы ба? Я, бұл швец кімдеке ошонда? Бұл да сіздерге қарайды, а? Ошо бағасы берелер. Нарқы жақа чейін. Бұл жерде қанша башы? 10 баш. Бұлар 70 000'den дейтін. Номерді қалтырбасаңыз сұрайды да елдері. Жазған көріп оқи бересіз. Просто номер жоқ екен. Жақсы торпақтар бар екен. Сізде қанша шеф? 70. Еркек, а? Еркек. Бұлар ем қанша айлықтар? Düşündün mü? Öyle sizdeki. 5-6 ay. O ayak sizge qaraydı. Bu yağında ekan. Так, bosh aylanib qoldi. Qaysi qancha?
Assalamualaikum. Tak, moğollar sizga qaraydi. Arasida belaq, alaboqa var ekan. Shit, onday olgan. Bular yoshlari qanday o'qiyapti? 1 yoshga jetelek var. 1 yoshga jeteleklar. Bag'asi qanchadan bular? 80'den kırık. 80dan kuruk. Kemi var. Kim var? Dastavkasini uyushtirasiz. Stavka 3 turaz liboy. Bu yoqdan mashinaga solib qo'yasiz. Bardı şaka saltamiz. Vardiq chaqa solamiz deydi. Bari kuruk 80dan o'zi arzonida bormi? Bozor alami. Bunda kichini rengini alsa çürüp veriyoruz. Adenler. Nereye tushib beramiz deydi. Nomer aytыңыз. 772 772 38 38 79 75. 79 75. Bir aytdingmi? Dostlar çalasızlar. Ma'lumot olsangizlar bo'ladi. Bu urg'ochlar kimda ekan? Sizler Qancha deyapti bu? 45'te otam. 45 mingdan ular urg'ochlar. 45'ten sonra otam yani. Chinere ekan, ha? Basıp gitti. Ular qancha deyapti? Ular qancha deyapti? 70'ten. Ular 70. Erkek urg'ochlar? O erkek. Erkekler. 1 2 3 4 5 6 7 8 boshqa. Ular erkekler. Ular qancha oyliklar endi? 5 aylık. 5 oyliklar. Ya şef aldınız mı? Ha. Qanchadan? 65'ten. Erkekler. Bağlar buna gördünüzler. Cengil getirek. Bazar alabı. Qaysisi baraka oldu? Biri öyle mi? Qanchaga oldu? 44 mingga deydi. Urg'ochi. Bu qap-qara qancha ekan bu? 68. Moshni kraska solinganday qara ekan. Erkek. Qancha oylik? 4,5 oylik. 65 deydi. Bu buchoqlar qanchadan? 5'ten belki. Ha, 5'ten 65 mingdan bu. Qaysi mo 4,48 be? 3'e bularcha. Bunlar bölüm kalmak lazım. Ha, bular sizga emas. Bir yerin 44. Bular 48. Normal. 48. O çoğunroq buqalar. Assalomu alaykum. Qamaysiz? 20 baş. Ondaylar 20 boshmi? Shunday mana. Bu yoshi qanday bular? 1,5 yoshliklar. Altarashka. Qajar. Ondan sonra tam kemi var. 110. 110dan kemi var. Bularni jemga kirgizib turgan ekan. 20 boshladingizmi? Qancha oladi magazinskiy bahsi? 107,5. 107.500 dan bo'ladi. Yaxshi. Nomer qoldirasizmi endi? 0709 709 18 32 05. 18 32 05. Ulardan tanda olsa bo'ladi-da. Qandasa qimmatroq bo'lib qoladi. Tandasa qimmatroq. 20 baş optomlar. 20 bosh krupka deydi. To'liq ma'lumot hozirgi nomerga chalib olsangiz bo'ladi. 1,5 yoshlik buqalar. Atkorimga. Chalasiz. Ta qaysiga cheyni shunda? Na, ko'kras. Na. O oxirgisi ekan. Na. Arasidan tanda olsangizlar qimmatroq bo'ladi ekan. Takansa. Qaysisini olayin unda? Urg'och ekana qancha bular? 35 dan. Avo eko uchun arqala. 63. Bular erkek. Bular urg'ochlar, ha? 35 63. Erkek urg'ochi aralash. Ya qancha ekan bu urg'ochi bu deymi? 60 ming so'm. Mana 60 ming so'm deydi. Qaysi so'da? Bu urg'ochi qancha ekan? 55 ming. Bir yosh bo'lalak. Bunday baholar. Semiz ekan biro. Bu to'qol qancha? Shu 100 bor ekan. 80 dan. 80 ming erkek, ha? Erkek. Erkek 80 ming. Hatta güzel. 20 lira, 25. 5 yarını, 6 yarını aç onu. 6500. Пойдет? Короче, вот так. Bu. Вот так. Tak deb aytmay qo'y. Qanchadan so'rayotdingiz? 90...
Покупаем, брат, уже. 90 цента, да? А сколько голов будет покупать? А? 20 башты сода кылат. 90 канча миң, атак 100дөн жогору баас. О, түртүп атпайсыз. Чыгасызбы? Ya bunu naabura tartışır. Kayız mı onu tartayım mı? Давай. Baylanıp durbay bu. Yok. Ya bu çoğunlar kancadan şef? 110. Buna 110 milyon değil. Kanca var? 17 var. Bunlar paltaraşkalar mı? Bir yaş. Arka köy paltara. Var bir yarım. Ha, bir yaşlıklar. 110 bin neydi? 110 bin neydi? O alabukalar kanca şef? Assalamu alaikum. 110'dan. 110 bin neydi? Bir yaş ölülek var. Alabuka. Kanca okunacın? 85. 85 bin. Yaşı kanday mı? Tiş kotoruluk torpok. Torpok diş katın. Birden öttüm. Bir yaştan yeme etti. 85 bin sonra. Жақсы уйдың баласы. Жақсылап тартып қой, бұты қолын тартып тұрады. Бұл Алатоғы дей ма? Алатау бұл. Онда болған. Біреулер. Номер қалдырасыз ба? Жоқ, қалдырып әлі, осы жерден кетеді қазір. Şu yerden ne кетеді ма? Кетеді қой. Бері отчат. Жақсы. Содаңыз берсін. Шындай ба. О, кімдікі? Бұлчы. Бұл да сіздік емес. Şöyle sizi tartmayayım ben, o malı tartam. Sinyali. Ayakta tartkan eken ben. Assalamu alaikum. Denizolumuzlar жақсы. Kancadan bular yani? 88'den. 88 mi? Tandamaya kaç ya? Buna ekön tandasa misal. 90 bin deydim ben. 88 bin deydim. Soru var. 2000 lira ayıracağız. Çak. Ya bu bıçaklar kimdiki? İyisi yok mu? Kimdiki de 3 yol ayıp alıp ketemezsem. Farkatpay кемдердігі. Farkatpay ekemler var. Kolları uzun eken, çok cemcey turgan eken ha? 115'ten sorup atат. 115 milyon. Yaşları kandı okuat var. Kaysılar? 1,5 жашта. Ya bunlar 125'te ne? Ha 120. 130'dan doğa çıkarıp alır. 130 milyon eken ha? Алдайды 15'ten. Seriyesini aytыңыз, eller көрөбүз. 115'ten eldir mağazı çıkmaz. Ага десе чалдар көрбөйбү дейтин да. Номерди бересиз ба? Айтыңыз. 0507 17 47 07 ha? 17 деген 07 да туруп. Булар жаштар 2 жаш кандай болуп калат? Почти 2 жашта. 1,5 жаштыктар экен мына. Мындай баалар. 130'dan sorup alır. Көрсүтүгө таксыра. Ha koş. Assalamu alaikum. Bazar ağlama деген. Onu oğlan bağlı. O urgacılar kimdiki? Assalamu alaikum. Denizolumuz жақсы? Kanca var şef? Tizipsiz kıllardı. 20 var. Bir yaşlılar. Kancadan bağız? 71 mindən. Misalı, Moğol okşonlar tandap alsaç? 75. Buna. 20 başlaydı. Nomer kaldırınız ya. 709 41 55 51. Tur ayttın mı? Sodağınızı versin. Толық малыматты ұшынан аласыздар үшін номерден. Assalamu alaikum. Бардығы бір ұшылады. Çoğu bu. Көп сөйлеуге кетіп қалайын, ha? O semiz kimdiki eкен алайын? Ардың iyisi жоқ. Meni сөйлетпеді. Ya қанша болды şu? 44. 44, ha жаңағы? Жаңағы тартыс бала. Бұл Швец бір қаны бар екен. Бурый Швец. 44 мың. Стончайын. Базар аламы деген. Так, аяқ өтейікші. Шоңырақтары бар ба екен? Ya bu Şvetsler kimdiki? Қаншадан бұлар?
Kuruk 80 mindən. Buna alabı kaçı? 95 mi? Değiller 85. Olar 85'ten mi? 85. 85 mindən. Törtüğü kara böyle buri. Ya ama şu kimdiki? Sizdeki? Kaç asırayız? 85. 185 mi? Kaçkan kaçılık? Kaçelek. Yaş kanday? 2 yaş. 2 yaş ekan. 185 mi? Bazar kança verdi bana? Suradı? 168. Magazinski bazı kança? 175. Bir öyle olsa daha var mı? Nomer kaltıras mı? Aytınız. 0707 55 00 90. Dostlar çalasızlar buna. Жақсы şöğüt var ekan. Oğlar kimdiki? Sizdiki mi? Kança sırayız? Bu Alatoğlu şöğüt mi ne bu? Paroda. Bunday öyle. Kança bunun bağısı? 120 sıra. 120 mi? Etke de bular ha? Kaç ele kan? Hacı. Tokol şu tokol. Toplam 150 sıra. Tokol 150. Yaşı kança bunun? Bu erkeğe 2 yaş. Erkeğe 2 yaş tokol. Tokoldu bilbeyim deytin ha. Onda oğlum. Bir öyle daha var mı? Bir öyle ha. Satılıp ketti deydi. Akıl sodanızı versin şef. Bu eski mi? Pazar ağlamı degen. Bu torpak kança? 45 lira arttı. 45 mi? 5 aylık. Erkek urgaç. Urgaçı. 45 mi deydin ha? Urgaçı torpak. O kança eken şef? 68'den var. 68 kuruk var. Bir ön tandazı açım onu. 68'ge berem deydin ha. Kelip tanda buykulanğa aldığınızlar болады. Karmağın kaç? O bukalar kançadan bayka? 90'dan. 90 mindən. Arıqıрақ kolu uzun eken bular baya jemge deyim ha? Kışka jemge kirgizse moşne mine. 90 mindən deydi. Bir yaşlılarga deyim? Primerna. Primerna bir yaş. Ha? Barıp kele eken. Atayım akırdı. Yaқты tartip koyun de. Assalamu alaikum. Kançadan bular? Жақсы. 76 man. 76. Bular bir yaş bol elege. Üçöten buka. 70'ten verirsin 3'e. 70'ten berbeyiz. Magazinski boğazı kança? Magazinski. Bere turgan жериңiz. 3 var. 75? 75 deytin da. Номерді айтыңыз, азыр сурайт. Bu yoqdan машинадан салып qo'ya alasыз da. Доставкасы. Айтыңыз. 709 ming. 709 69 49. 19 69 49 dostlar çalasızlar mı? Чисто тоқолдан. Тоқолдор. Зор, сүткө тоюп туруп торпактар. Жакшы чоң коёт ошол булкалар. Биз дәрше кеттик эми. Ушундай баалар. Видеону аяктайбыз. Кайсы соода болду экен? Таксыр кайсы соода болду? 3 erkek torpaq kançadan ketdi? 242 mingga ketdi shu. 242 ming. O 3 erkek torpaq. Bizde ушундай баалар. Сиздерде кандай кымбат арзан? Ой пикирлерди жазсаңыздар болот. Видеону аяктайбыз.